Aduh, halo sobat, ya Abi karena udang sare. Selanjutnya Abi rek mandi. Nah di dia Abi terus di jalan badai ke Jakarta, badai nganterkeun teteh ke Jakarta, jakar ngekos deui koas. Nah alhamdulillah ya terus tepi di tempatnya di kosan teteh di Jakarta, alhamdulillah sehat walafiat tepi. Nah di dia masa perkunjungan terus habis saatnya Abi untuk wihdi ka Ima. Nah iya jalan pada ka Ima Abi, iya jalan rek wih iya terus aya di Badami. Nah assalamualaikum, iya Abi terus di Imah, iya Abi terus di kamar. Nah eta tadi weekend Abi, akhir pekan Abi ke Jakarta nganterkeun teteh jakar koas, teteh kuliah kedokteran. Doakeun jakar teteh Abi. Sekian ti Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.